Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alena atau melebita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat, tilodongengi mamagi-magi nepaturungang atenangang monroiwi ya bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menceji leteng lalap baraka lore suri monrina pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Magi-magi nonroi bola na selamat, diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sitonganna carama ini adalah carama tasyakuran. Carama untuk bersyukur. Nasaba papedalik na pong Allah Ta'ala ke alena Sohibul Bait wasangirona puranitama ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangi lako alena Sohibul Bait ya matuk ko ni kupuraki mas sempajang ngisah sempajang sunnah hajak ki don rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Ta baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telengi anak tak nabacai misalnya si digesok napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah dicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh mak ben itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri mak benih bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya romakanja ipake na sebab berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Qur'an. Ya koto tama okobolata mak bere selengi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kaya ibere salangi boleh ibere salangi ti aleta apa iya ko yero boleh mita bere salangi tanya aleta. Jadi akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napata bere salangi aleta assalamu alaina napata bere salangi malaikat engkau kilala bolata, makanya ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alayya, kau tama ko kilalan na bolamu beresalangi alemu. Jadi aku makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu beresalangi itu nasaba iya ko pa itu gaga benda mati. Masih kiri manangi. Bahkan onronge maka puja onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Idi itu maka dah mati nasabak dia nakedo. Tapi maka dia nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Dia gaga tu sewa-sewa namu batu masih kiri tu. Angka sikiri na memang tu. Olo-kolo yang kasih kiri na. Aja tak ada di tahu idi baka tahu tak lupa komani masih kiri. Gitu. Purapi mas sampahnya dibaca subhanallah kata lu ya mirona sikiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di nabita ya kongka aga-aga pura monrui mas sampajang ya komate kok terima rani-rani itu mengilodolo ripong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Yana tu ampai ko to mas sampaja to kalete-lete. Puraki mas sampaja perlu leteki mas sampaja sunna. Mesiki mas sampaja sunna lete siki. Maka remaja datang tu kali lelele supaya mega sakbi. Mega milodongangi. Makiro katana. Makanya kau tamaki beresalangi jolo. Semua yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu ko si bawa ki ia kotama ki kilala bolata macio to nasaba ia tu kotopole joka pada rona ia saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio tidak mungkin tidak demi nirita tapi pasti angka macio riki aya naro kotoma beresalang ia naro tutu ipintun na jinge supaya dia natama apa ia ro jinge kak de gaun ronna o komitasi e monro ya se na wae tapi de gaun ronna ya kong kaju madari ko nitu monro ya natu na madari ka tau nalasai cuma idi ko nalasai ki si anggota ki apa tolitolono ko ro bawangnya gaga Teka makiro ini na pani pede nalasai nasa wa anggota ko to ngan nahi apa tolina pandre na makanya kong kalasai ki aja talokoro. Iya. Jadi makom itu ya kong kagaga aju maraja mi tabana tulis serre bulu-bulu ko to madape angka ko to maca itu ko itabangi maka dape kecaran suri made taboda bani maka de ade ko meka tabang itu ko baje ya jamon langsung tatabang iya kong kata o ko boleh na isuro made na pe itatai boleh de na macai yo po ko tatai bawang inang kayase de tamacai na makon itu na meka taw nalasai maka de to pandite de muitai suro memang imade bicara jadi dimoki o koro maka de meka tu tabangi ko bajai ade memang no kutukong kako kutumonro lete kalau sapa onro ko monro ilang ngewe jita podangi lete na sama tole na maka datan de meto nonro ko ka makiro yena tu ampai to pandrita biasa kong kagaga na salipuri aga na bacangi kotannya suratul Fatihah ayat kursi apa ya ko surayasi malampela dai iya ko suratul Fatihah madari mo pa makadai malampe mo pa aya kursi kada malampe to iya na tunang kasalipuri salawa nabaca ba mi salawa jadi Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya ko malampe mo pero akar bani bismillahirrahmanirrahim tapacan dari bani bismillah namo cicang ni ya ko ya rode mo patapala ya imate bawani katudodo ko namo bismillah de tonulay iya termasuk itu kotomelo matinroy patungka kejari bismillahirrahmanirrahim 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 ya dia ka-20 sindi pa 15 10 ko ajewe cicang ko posie iya naror supaya de natama kong ka pa disang makalelen na kiri tawe de natama ang kagaga taw lamurang nyawa de natama itu karena itu kunci ditutup pintunya bahkan engkau kusi di riwayat aluruntu maka itu pandete dan ini diamalkan para ulama nigi baca bismillahirrahmanirrahim akasiratu setiap subuh akasiratu to komelo imatinro edegagam manre watakaleno kilala kiburu namo alati de to namelo manre tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmalah akasiratu koele akasiratu koreweng namunya miro tamalkan tapi jatuh si tak ada bismillahirrahmanirrahim akasiratu. Jadi bismillah tapatung ka bismillah ki mataru ya royala sikiri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca. Ya kolatu itu tu ni Fatihah. Jadi itu pakaian atau pandita itu tu pakai salama bahkan ko makan jai namo lo kolo ede to namelo padiri itu tahu. Yang ada kalimat basmalah di dalamnya. Itu kuncinya. Kemudian maka daka onna ya kotama ki iya jero tau pandrita riolo si batomotota kuncinya itu padisangan na dena si rupa. Anak mondre mi makokwa bansanaku na apa dua telus tas itu tas si rupa mi baca. Nasaba sibuki atau demi matoni risang. Jadi ya tau pandrita riolo nak guru ini padisangan ilmu jinge. Masuk ke ilmu hikmah sebagian. Nak guru itu ni tasawufue, nak guru itu ni haddesae, nak guru itu ni tafsire, nak guru itu ni lontarae. Na sabab pule eganai pak disanganna, kadang angka pendapatna makadaki tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Padahal dena sesuai Quran si bah haddesae, ini mide panidapi. Makiro. Walingi contoh. Magi to motot tariolo na pasangangi, ya ko makibua ko bola, aja na si lampu pintu tamae. Pintu tamai bolamu, pintu tama kelala na pakarangange, si bawa pintu kamaramu. Natengi mo pasitaru-taru, makan magay, palasate ko tu bola. Nah begitu. Magi na kada palasan. Ini kadang orang tidak temukan, maka dia gagah di sana.
tanya de gagah desana iko makurapahang iya rojinge materu makomi tu lalang itu nasangeta itu susate materu i nanya tu jinge komi lalang lalo makoro iya ko lalo i materu tama boleh de naleko na iya tulasay de gagal lette ko tanya jipalette iya na tu nakada magampan nakan nalasa te nasaba magampan nola jitama makiro yan na nakada pasiselay ya kok pintu tamay usahakan ni pintu boleh aja nasi lempu atau pintu kamar itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi itu makanya sebenarnya Pak disanga makero Pak itu penting. Nah sebab di itu dicukuki korami namanya rodeto na temak. Yan na namega makoko cede mapasala tapi makan ada gada lelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya nabita itu nasuruh itu pintu ko mangaribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela. Anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase napi masuk selfie. Samse gare. Setan. Iya. Okon itu namanya kan na pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar makanya itu kumelabu mata naso ya sangi tanduk setan de nawat dito masampajan onrona to ajingi masompah pak mata soem itu nasompah ya ji mangolok ko niro ya natu namanya nana to lima selfie natu namanya seta-seta ngecai podang ada bayi ne makoto ya natu lima selfie kumelo ilabu mata naso ya cuma kali baca ya tuh. Iya na tu yatengi masampajan ukoro tapi angka baca makan jalan ada aga apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra minas ya kota bacamu ya pae komelo ilabu matan nasoe maka dato pandita pada wai bosie dalle mudena petu apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra minas ya ko wasyam surah ke-91 ya kawalail surah ke-92. Kalau surah bil falak, kalau surah binas mana sa teruntuk. Ya kau dia tu le runtuk capak na mana korang yang tak buka teruntuk ni. Jadi itu kuncinya. Apa mau surah? Ya kau dia tak apalah yang ngaji ki. Kau melabu mata nase. Makanya di situ dilarang solat. Tapi tak tutup pintu tak tutup jendela tak supaya aja natama jinge. Amakiro. Termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar. Aja tak tahu bak kilala kamar apa itu jin na kanuku ya mapelah ya na tu namega tau biasa denu le matindro ko kamar na ya na de nasu isaliwa denu le matindro ko ki kamar na tu lima pala papena dina padahal jalan ngaseve mapala pule lalang itu jin kuku. Ojo pemidi saya sama toba itok miaga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toka ke kapang. Paling makanya tu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigilingat ya tu ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokanuku lega polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, Pak Mega tu tahu matoba memang ijo napa lo dio tak balik. Jadi ko matoba kayak tu matoba ya so sining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngasewe. Jadi ko matoba kenapa di ko matoba ipamula tawi. Pak jalo napa datu lima napa macicinge napa nak lima napa lokindo lima. De nakan na tela sawli ko ya tu napake. Termasuk pano de nakan na pano. Ko yang penting makiro pak jalo datu lima macicinge nak lima napa lokindo lima. Makotoro matu kiri Tapahani. Napa ini sang nule 500 di meter kan ukuna na tapak napa ini sang itu kecuali kayak bercukur makelu makanya kau rabai saya dapat di kitab hikmah itu ya kong kan anak tak baru jaji makanya tu kopure bunga itapa ulu na 7 hari kelahiran dipotong Rabu nanti matok mama keluki rutinkan setiap hari Rabu selama 40 Rabu. Iya,
soraba maka deh korwita penjelasan atau pandita ya kau angka anak-anak makalu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih, orang ahli di bidang hukum. Ya lengi kecerdasan, yufaqihu fiddin, pahangi agama. Iya. Jadi soraba. Tapi di tomato aja nah. Lama nih. Anak tanah. Iya, itu yang kong kanak masih sekolah mau apa itu bagus hari Rabu. Jadi kemudian saya kembali tadi. Siaga menek macam ramah kak jolo-jolo. Iya. Jadi kota makionna yaro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina alaitan naruta beresalagi wa ala ibadillahi solihin, supaya yaro malaikat pammasebe yang kau kilala boleh munri okoro jin itu diusir keluar. Nah sabak deni beresalagi itu akan keluar. Yana tu nama tanna yonri boleh. Yana kata utama bolana de nak beresalang. Magi ni baca kulu Allahu. Kay tambay kulu Allahu. Suruh nak kata baca kulu Allahu katalu. Namo cicam mi jajito tapi makanya ko katalu supaya magay. Madecing ni bali bolata macenne. Tanya idi bawang na pakai daleki po Allah Taala. Ya ki baca kulu Allahu katalu itu nak dapat tamakan ni korak bolamu tungka mutamai. Pak aku tu baca 30 gesok napa tamarna. Dia salai bola. Ya naro nih baca kulu Allahu katalu Pak itu setara dengan menghatamkan Al-Qur'an satu kali. Makiro. Jadi ya meroi baca. Jadi kota maki kaya ronana takama dari macule. Ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarnuji maka dia to matatariolo pemali tapi engkau kok kita dalam kitab Ta'limu Ta'alim di Imam Sarnuji dia nawat di masering ko boleh ko wani. Iya. Nawat di masering wani. Kato tu tau liwa repa na wani pinasering. Itu napeliwa masering ko wani aja. Magay iya na tupa de malaikat rahmat te kilalan na boleh. Yan na tu tomo tatadolo makadaya ko musti masari ko aja mo sarilo saliwang sari lalasi sangi mo pasipulong elepi mo beng usaha katiro ropoe aja nak banyo ko boleh karopo apa non rigid tu care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak bani o kon itu nama dari yang katau nakan napat diaro empat diarona langsung mate itu jin pakaian. Mereka apa tu bayi ni tetap papi rewe na sesa, nampak bani sesa na, iya. Enang kabayi ni tu 5 sesa rewe ngapa tolasi sang. Sakadaga mana repan. Pak rewe pina sesa, iya rotomata tadiolo macalada mapak guru, asesa ko maele. Murah koiwi sebelum lemah pulun ni nasabaya na pura sara mamula ni jinge masu lah kada aja nama ceke papakai mu napa muala nasabaci ko natamai jina payala yana tu nakada pemali tu ko mangaribi pini pulu sesae maka dei pemali batungan na demu madosa ko mujamai tapi angka tu pangarun nama tu makiro masariwanyo ko boleh pemali nasaba napasu malaikat pamasewe madodo dale makiro. Ide na salah ya tu napak gurunge angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'alim angka iya kung kataw makadadega dalele na dito na runtui iya itu pe nasabayero to matataliolo ulama non rima guru yero ulama eriolo wali non rima guru iya idio ko man YouTube guru na pil YouTube kita na pil Facebook iya. Tanya na irsyadul ibad na pake tanya na riyadus solihin aga TikTok iya man on rotona dega aga sakadaga deka kenri pamulan na kenri capa. Nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga. Ya aja tak ada bida ya de angka memang tu dasarna angka. Nggih. Pada mia tu andrewe na tengi na bita tatala tala angka nanre kosi di tak den na andre ala ya ro. Magi oko kamero baraka makiro maga je kong kagaga yala pada pagkay sa chidi idi na bawa ko yalamanan ni tawe na di tulimon romajanya way kadala iya bawa itola makko matito sito nga nanre
Iya na rotala dasar. Iya, maka po te kate ko lay peste malanan remakay ka na panasisa makay ka. De nan remanang ide to na ko to penrang de. Cede na tala jolo matu pita tambah. Aja tamasiri matamba daripada munro bawah. Ala ni tatalus saji si tengah minanre nasilakan nukuyawana ya ganna tu Pak. Iya. Bayangkan ko sisa butaw na tasi saji berarti 7 kilo lebih. 70 kilo lebih. Ya kumakumana ng rotay Pak. Na 200 juta penduduk na Indonesia lebih berarti lebih 70 tahun. Itu cece nama ini gare. Iya. Dia na perhitungkan kita wiro. Jadi aja kadang kita kelewatan. Mako mati pa kalinongi budi. Maka gagaga yang didiga gunana. Melini guci maka raja tak 300 juta tak 200 juta dia tu nak bisa peneh. Iya. Cerek kristal iji dia tu kai pakai. Iya. Makun raya Pak Mondriolo mana wita lah dapur na makun raya sesa. Ya biasa peneh kilala dapur ngitare makoko masumana ngilayolo. Oke ruan tamu monro. Cerek kristal mapamule madani egang kamar raja dia tu kai pakai ya moro cerek kapok na tolina pakai. Sabo i cerek na la nanti lo pasay na tempele ang kamu i cerek kristal dia na kani pakai. Ya namanya kami cawa mereka kena. Tersinggung memang nih je. Panema ka soli yo kimana nga sange hajianu na pasoro reke nasa 10 nilo si paneke ko 20 nilo si panek dito ka na pake piri palastimo nandre ko memandre. Iya. Rapai pilih palastida na sola dan toleh hadiarin so ina iya moro makal dega na pake degere makalelian itu. Iya, makalelian. Ita bawang padahal 40 so na 40 wanin na si dia gaga dia ni pake itu kalak minta pertanggungjawaban di hari kemudian. Iya, wajujue makoto. Iya, enang ka pakai 40 so na dia ta pake man rasa gitu. Iya, kutanama na itu. Iya. Namo bapak-bapak de kamata pake ibu 40 so na makutan na to. Ini mah peringat ramaya. Jadi sebenarnya dan itu akan kalah menjadi saksi. Okon itu ampai tau pandritata nasuroki maka dekongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kalah bisa menjadi saksi. Iya, tak pakai masam pajang. Aja nih yang moro dastar itu 5 igalulu ya mati pakai masuk subolo ya mati pakai mak bajabale mati pakai mak bisa pane mati pakai masam pajang. Iya. Asa maripa jesa di ngustasi pasak bama ni mak ide gaga. Iya. Engkato malada malisa-lisa apa maka soli na pakai lo malapa sana pura malapa na lepi na pak diringi salisa pak kadikan na pakai masam pajapa perlu. Sampai ya sunnah napakanjagi salisa pana sampai ya perlu ya kedikangnya nama igare iya sigilingangi kini loki malapa ya moro kadikangnya tapake itu iya mi loki mas sampai ya perlu tapake rumah balo ya pak waji nama igare jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki Pak. Jadi rena upasangangi aja tak sering ko bola tak kawan ni. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kau waju pure pakai na melomoki sesak maka na memui sesak kami memui pakai pemang. Tapi memi sesak ya naru ya lulu ka biasana aja lalu. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya. Kata biasa tahu naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami bisa sak ko bajai. Aja. Apalagi matangangi pakai wajujuna lulukan. Ka biasa begitu. Iya. HP we kabur las ya lulukan makoe. Kacamata ya lulukan. Oh itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnujid.
Iya na tu nak kada tomato tariolo pemali, demo madosa ko. Jamay nasabaya ko makade pemali tidak berdosa, cuma mempengaruhi kehidupan dunia. Nasaba dale na kunrui. Iya, kepala ko pa balu-balu, napatapulo sona na tola dale tu nasiulat tu lebih. Aja tak kada iya na tu na nega nasa desa jiya balu-balu ka watu na pamula nasa makamoy ka pangali magi dong pula taray na dina ji na magay pamali nulay jang kataw siriatika tapatawi sinasalahkan. Nalay na salah-salah. Iya, asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay inulay dyan na baca-baca. Tahu pa akong ron. Iya, hindi, itawin na salahkan. Padahal alin na malanggar. Iya na ro, makiro ye. Palay ko onra balu-balu kang aja ni tari ropo ko tilala pa non rijing. Apa iya ko tau makanja, to tau mapacing atin na maga. Si kone matoto, kami matoto, maka na macan ni manyama sa dingo korolo mabalanca. Mako. Nasaba di gaga jingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 kom itu sipana. Iya. Ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa. Iya mero ko makade biasa ti istilah teman-teman iya ko to 5 kito numu de mulai mita deceng na isame man tapatapulo to so na dali mutatola. Gitu akiro. Kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salah. Aja bung pancajiki buruk longi bolam. Unriwi mas sempaja si bama ngaji. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salah. Paterangi bolam, alingi cahaya bolamu dengan bacaan Al-Quran. Mega tau salah paham, maka de bikiratil Quran nasangi maka de gatungi kaligarapi. On rotona nagatumana mo kikorangi den ga bisa baca. Dito na mereka ya tidak masalah, tapi paling tidak ngaji ki. Nah, ya naron nak maka dia ngaji ya benar. Kulu Allah tabaca kota mak kita. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Palai kong ka usaha-usaha pajoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanja na sitongan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir. Napatapassu 2,5%. Iya. Jadi misalnya maka ada 500 juta. Tapassu ni 2,5% nokoro. Aja tak kada sakka. Akadaki untuk papas salama. Apa ya ko rumah pribadi tu dia sakka na. Ipassu mi jolo sakka na dia na pakai mak bangun. Kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia na pasui sakka na. Tapasui pacapurang. Nga makiro. Ya kan rumah pribadi tu dia kata sakka na pak. Tonri bolatan na mo siratu. Tau tonri dia tu ka sakka na. Dia ka sakka na bola pribadi itu. Kecuali paki mengusaha. Mak buka ki toko ilalang. Mak balu-balu. Nakan na tu sakka. Ya upo ko yun roy mi de. Pada mi oto pribadi. Tapi oto pribadi to nga. Dia na to mapasilapo oto. Pada mo amas. Amas pakai perhiasan. Ipakai de. Maka na mega hapos ta si tanga kilo na mo 5 kilo ko na dante mo ide to kasakka na kakama taw penrang karante na 5 kilo di na kan sakka di yang panti ta pakai sosoy ya mi kome pilo botingin na paipake wade mancaji aset ya tu nasaba metangi itarona na ipake na ya sange pariasangnya madake Mega apa aja itu tahu lawan na napak diri calo na napake. Dito na ka to penrangnya deh. Jadi yero lawangnya dito na kan sakka ko perhiasan de. Kecuali yero lawangnya yali tapi ini akan memang ya aset maka dia ko masoli matu lawangnya meka balu ya itu aset. Atau ipake mengusaha itu kan namanya sakka itu. Tasisa sitaw ngipassu 2,5%. Iya. Ko mapabareki polena asale bersina talemaning gaji na karyawangi sina parokosana mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusa kan kamu pasti dak ustaz saya makuye. De tu lemis sangidale tata tamba atau de ko tanya sekka de tu le. Ya ko pasti dak kami de ti sang kada menre kadale ko tau de. Ta coba ningare makam jasa sekka ya tau misal nasi di juta. Tareke ngitau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya kok pasti dah kakak dia cocok. Apa ini minonrui? Meki pasui meka masih kesek kita pasui cedek.
makiro yo ko sakka de kaga ya sak po Allah Taala to makada 2,5 selesai dia nawa ditawari jadi ya ko meki misang idale tamendre enang ka taw makam ya sakka kada la tahun dulu 2 juta sakka ku ya taw 5 juta berarti 300% me 300% dale tamendre pak mega taw mega gagana mega to inran na ina to ampai inran ni de ni sakka ki makiro pak tanay di punna. Itu pahangnya. Jadi iya tuh agama yang makanya rekenna pak. Mega tahu makanan menrek dalek ku madari mega misusana. Pak mega tuh indrana. Iyo pokok sakaka mapacing. Jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega ga tahu mapasu sakka denenrek orang perana. Ya ko sekke erakka. Cawe kamema tuh jadi ya moro jolo imon ribi pasti dakah. Ya nasu na sakka tatapakan jaki rekenero. Ya nasu na ya tuh salama nih. Ya tu pasti dakai patambah-tambah mani. Iya moro sakka jolo tapakan jaki. Paneng itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu ledei yung kosoki 5%. Tatimba bani siya ga kilo. Pak mega to je tu patimba na kurangi aga sesa. Ukuro kampu kumako sesa dito nano ko pendra. Iya. Tatimbangin apa ti sa kadose ko. Tapaso 5% na magampang mo ti reken. Kabasnas tabawelo basnas. Atau kung kakaluarga ta makrawing kamalada kasi malada buti na mandaride na lolongang yan alo tali. Tabantoy. Apa iya na makanja mo sakka na tayo pa de na masolang agagana na po nga latala jagayang. Iya mito ko de tapasoy sakka na yan kana to pasinga aga balao. Na to ampay madari balao latu pipitawe na pagili na chapuri maka na maga je si kuya tunan ri balao na de pasoy sakka na. Iwatu na natana na sangan nanutam itu po pasalama ipo sisa na nadupa de na kanang kalinga de na kalingaray po nga Taala. Palay ko na parikanto ni Baynele ji patumasu. Ayo ko na paidompe galu na bapa na. Bajayli galu na bapa na. Ako mapa da Rosi tapagalu na mak na. Jadi lele mato tu makun re sesa. Ada rima raja wa ku ilo ina pura natama kanto na marajing. Tapi ako mite makun re na kui kesalahan na kedua misi tahu. Ya ko malapa itawe. Nangakui kesalahan na tu. Ya na pura malapa pa tak ada pogi kak kasih pa. Iya tu mengaku aku tu. Tapi ako pura itu dia memang mengaku. Asal leparan itu mana mengaku makun re salah. Kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan. Itu di makun reye mestinya kan begini. Kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus ya semihrab aki-buaki. Kanjala ada tu komalo sagina-gina mu kamar rae okoro alaki sujadang. Tataruh koro tapat tatai napa tatutup ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini. Komeki masam panjang okoni rotama selalu masuk di situ sholat sunnah situ masuk. Magai barakahnya itu doa muda dijabah. Aja to kalete-lete makai gatau ko may masampaj ako din ko badrin na lamar la ko sa din kamera ko sa kamera lo sa kalau ko mon rina WC ko dito ko lari sila ko sa din rosbang ide sa kada kinri may masampaja. Padahal WC nakibuah 50 juta non rimi jambang. Maka soli ang koso na non rimi membuang kotoran tapi dia gaga non rimi berdua-duaan dengan Allah. Mestinya keonrotul tataro takibua hanya berhadapan langsung dengan Allah supaya ibadah mudah diijabah doa-doa kita. Itu pokok. Kung ka masalah tatama ni okoro milodong. Tapi itu ko pandong apa matanga proses na. Pa itu pandong nga di na langsung ilapor napay na chata malaikat. Palagi ko yoro hadesay maka da so kami si pinilapor man rasa. Macan ringi lakit ta so satu de patu nilapor gang ka kami si. Pensa hatubot tinade panata lapor. Kung dito manoko na magi po ngede na tarime padong ako makade malaikat na de pa ji ulapor kami si kulo malapor. Ina tu nama kay gato milo so sini milo sa peda salasa milo motor araba milo auto mapad di ulo malaikat kan aga ji tu milo. Na de pa ulapor na baruba si. Yan na tu ampay makanya ako to masampaja sunna ya ko sampajang si pa bicara langsung isi mo po Allah Taala. O kuni suju pa capurang ilaw kong kaagaga. Itu tembus sebab nabi tamakada onron na atay si babo pun na macawe ya ko sujud
aja tapal-palang ya kong ka lakay tapajok kamaga lakay ta masalah o kun yun milodo yun itu gunana sampajangi komunikasi langsung apa ko malaika kami si pinalapor kadi malaika sabar ako sama di po lapor iyo po ko sampajangi tanya urusan na malaika maka na malaika iko na si urus si bapong mo yan na to ampay ko sampaja langsung iko suju ki ato ati na tapake kong kasusata tapi tapakanya kiti bate tak milodo pa mega to salah-salah bate na milodo suju na sawe pun kajiro lakay ko pa jokala da tapon rong nga boleh aja nakajok-kajok na kan nastaro lakay na pa idi mato makada aja nakajok-kajok ka pakanya-kanya ki bate tak milodo salah-salah kamay kata itu biasa na sengaja tali taro-taro tapo ko do pole sapi baitullah salah-salah itu pak dongan ya na pole na umrah maka di malakul maut angat tano pole no karaway baitullah ni akadaki pot talenga dalle na wadinga siarai wiki buruk na nabita si Masjidil Haram aja tak ada aja tali taro-taro tak do pole sapi ya na pole mati ni na sabali na mato makada jadi pakanya ki ko tumilodo tapak pakanya ki jo kada dito karena salah-salah akhir jadi doa itu langsung tapi toati na tapake ko lalas sampajang aja ni pala-pala iya toati na pake ko lalang ngatita na sabade na rusak sampajangi ko kita lalang ngati ya bi ko pala-palang yan kataw pandita makada dia na cocok iya jadi makiro iya aja na ko ni sampajangi aja na talo ka sandro-sandro makutanangyo ko sa Andre palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima ang kamugi po ima apa deti ubarani manu pa karena imam itu diutus memang khusus di kampung pangulo na matuto kampung imata di ustaz si mako palinga tacica si kung katoy imat tak malak da tajagay maka gitu neti mangi jama-jama mate pak mate pinapagkatolay ya ko kapala desa na pesito majaba maka din ka mesel ya ko imak dega melo maju kasi dia isoro ciasi pak maka raji jamana mapamulay taw madang ay alina mana muloy pak mega tu ko mapamadangi sandro minoli na iya ko sandro tu talu mina tapu ya ko tanya agesa-gesan anak wali wariala ya itu talu tanay ni gare na iya itu magi na malas sama ko na sa iya agesa-gesan ari makadai anak wali mula sa iko iya, palay ko tau madang. Soro-soro tu jo tangay mako nasaing kaji natajang ni. Kana sandro mako roloni tato macaneri nasai. Anak na natajam maka day tau nasai tak dampangi pu sandro de pa tu na pura mabay ni. Gaga. Jadi pui matoli nesang maka day ko tau madam makoy wacangi surayasin. Iya ko masesay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Bara'ah. Iya ko surah Yasin nila dai baca peringkalingay. Iya ko surat Bara'ah dia susah dai masau-saumi supaya ruhnya itu ditanangkan kemudian dicabut. Makiro iya ko bacangi surah Yasin iya ko lasa pacapurang na mudahkan imate iya ko tania mancipa buray. Pak mega to nasayo bacangi Yasin mati matu. Tania Pak bunuh tahu ya tu surah Yasin. Iya itu penting saya sampaikan. Makanya aja tapake imat tak milau doang alin atas surah pak pasti masam pajak. Mega tahu tanya tahu masam pajak 05 baca dong. Iya. Iko mak baca pu imat toli. Mak baca mo jeta kodi? Mak baca mo pa? Baca do salama, baca do wariala. Iya ko baca do wariala pak doang lo ko tahu matewe. Maka danigan ustaz, ini manibawa. Maka daki sininna Indo ambo ku kumate dua ni Indo ambo ku nania sininna para leluhurku sininna tau mateku macu mana itu nenek talayase aja tak ada yamanang pu satu pu imang iya pak mega tu tau nasa baca wariala ni kan nasa yamanang pu sanimang ni kan itu makanya itapu ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah iya ko makada arwah berarti tomate iya ko makada ila ruh wadi tau tuo nah paham ya iya ko makada ila ruh namo tuo wadi tu kiringang iya ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu makada makada ki alam arwah
Maka ada tuh kau tahu mati kiri ngapat ya bacaan nih. Bacain kulon surabil pala kulon surabinas kulon Allahu napa ayat kursi napa tilodong salama selesai. Iya kau baca doa salama tatanaiwi dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodong ngi asalama kamun ribolana. Iya kau oto malioto baru tilodong ngi napaki oto na salama. Makom itu baca doa salama bahaya ko din risam. Aja kama kanilaw milaw yoto na sapeda nilawan. Nggih, baca dato mate makoto, wariala makoto. Aja kama makadabat baca doa nagandrusu makada malaikat ini gaji tumbawa. Di pamupodangi makada niga yantara ko. Nggih. Jadi mesti aku tanan niga sana. Napi pasiacur. Makanya ko baca doa wariala kedua orang tua dan para leluhur. Ya ku yawai anak-anak dan keturunanku. Aja na cidimi. Aja na cidimi ya. Maka ada anakku, lakaiku, betapun. Makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Jadi nailaw doang ang ilayawa. Iya, supaya dia na beta. Dito gaji apo ta beta. Ha? Tapi ang kadua talo kita law baca maka dia tu anak-anak dia na mabela pulo ko sipa na ambon. Ya ko makiro batut tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki. Maka baala ito. Napasiwala ko nga lata ala din napasilinarang. Ya ko makanja mi bate tamatumali loko tomatot ta makanja ahla ta loko tomatot ta napakarlap dito ki anak. Makutiha. Yang makana mapi ya anak kustas dewa koro ko ambo ko indo ko mapi na kung kay kodangin na madaribe ga bicaran na makun rayen unro yato. Bayne. Ya ko makabila kay may kapasuron nakakanga jo laka kudi pa namati lampu laca jo lo tagay katijan dele pentatu mega to bicaran na anak neto kule surut. Iya. Pulo ko ito. Iya, yan ang kamakunray laikab biyo ko lakay na napay po bapasor kakanga jo laka kupat dia ngilampu laca itanga dega. May gabicaran na anak neto matukong ka. Iya, makutiha. Iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa ni sama bicara to 5 karani amma apa tahu cakaru duyet. Iya, makutiha. Iya na cakarudu na berhubungan na tako monro itu metta na pa bicara bija itu. Iya na tu na suroy na bita ma jenne sebelum berhubungan. Makutiha. Ang kapatu bahaya pak narekopure manipi berhubungan na tako berhubungan. Iya na tu nakan na penyakit ayam anak esek manukam. Peluk itu. Jadi makanya larangan aja ta berhubungan ko maliwasangi na sabak makutu tu anak ta. Iya ko masola daki pala satu. Mabatu topi. Makanya dalam kondisi karena itu ibadah. Iya, jadi itu persiapan na memang makuti aja. Makanya dalam Islam ini luar biasa Pak. Di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting. Kemudian tausahakan tapakan jaki pas sidak kata usahakan kong kana bola yonroi makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tau pandrita maka ada 70 sabu koyak ndak usah, cukup 7.000. Aja na kurap itu sabu ta sedekah. Sesok. Sakan ngiro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu sesok. Napa tabawa gilaw masigi tabawa gilaw panti suhang tabawa gilaw ko tapa 10 ngiro. Setiap hari sedekah ki tanya kang patolak bala. Iya, tanya kang. Ya ko detulay 2 sabu na. Yang penting setiap subuh aja to sita pa 10 nih. Maka dah setiap tanggal 1 100.000. Si 100 sabu tapi cicap disulang. Rogi ki. Pak ya malaikat itu ya minilaw do ko masidaka ki ko deta sidaka de nilaw do. Ya ko tak beda ni 100 sabu nilaw do ngi. Maka dai malaikat ko pura sinilaw do istirahat ki ulah pe ma pasinilaw do. Iyo po ko sosoki nilaw do ngi. Ya na tunaka da nabi ta amala kami na puji po ngala taala iya man nanungang wa in qalla namo cede ni yang penting mananung. Karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Palai ko subuh, tanya subuh. Ya tamelo lo masigi masa baca subuh, asidakan ni atau oke masigi eta sidakan. Karena Allah pokoknya tapatamay, napatatokan ngati, walay papasalama pun lino akhirat. Pakubaniro, maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina. Makala ndak mana galiko-liko. Iya.
Ya, langsung bawan nah. Kan kayasan niat karena Allah, tapi ada doa, agak doa ta masih dekat. Ilo doni. Pun, wali papakai untuk papa selama anak orang keluarga aku lino akhir. Selesai. Apa kawan itu? Aja na karena Allah. Pak Mega to jito masumba ya ko si di juta asana na patama. Ya ko 5 sabu karena Allah. Maka na sempo na balukang po ng Allah Ta'ala. Ya ko 5 sabu di na po ng Allah Ta'ala na pinangkurang. Ya ko si Rati sa buwali na. Tapi dito nakato penrangnya di. Jadi kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul bu. Mana saja karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu nape ko si di juta samu patama. Mestinya itu si di juta karena Allah ya ko 5 sabu samu patama. Kadang kala seke 5 sabu mina dere. Ya ko 5 sabu karena Allah Pak ceruntukan. Dito nakato penrangnya di. Si jana lebih macam ramai. Kemudian saya wasiatkan tapakan jaki asia mama kata. Aja tadi salah. Apalagi ini kan bulan Syawal sesudah Lebaran. Yang ketua amalan aku puasa sunnah. Tentu ni apa puasa sunnah tak? Tapi ya ko ya. Depa. Oh iya, pasang ibu iya ko sawali namo tu mapuasa qada mani. Jabana tanya kang puasa sawal. A puasa kada pasel le puasa perlu macio to itu puasa sawal tak. Nah sabak makadami hadisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mapuasa anang ngasonan o ko ulas sawal. Jadi namo mapuasa kada ki ko kumi ulas sawal nadapi anang ngasona itu sudah terpenuhi. Tapahan nih. Itu ulama Syafi'iyah itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan aja bana tanya kang puasa sawal tanya kabani puasa kada kecuali laki-laki nasaba deto ka puasa kada na kapan pa deto na kanay lampu merah iya maka daw na puasa sunna mo cocok ni de na marigaga ya ko de tajamay rogimi tapi maka de na bitta. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Mega tahu salah paham. Nasa ngiron nang yasona pada ko si taungi tania. Ramalangi tambay an nang yasona magay nasaba tasi de puasa 10 tu nilai na. Maka dia manja bil hasanati palahu asyram salihah. Ya ko pigaw ko ci di decing kali 10. Makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300. Anna ngasona ulas sawal kali 10 60 na 360 na asolalan na si taungi. Makiro tapahan ni. Maka da 20 apa miya sera puasa kustas. Atu na ramala di nagan na 30. Yan na tunang katapan di tapahan desa makada iya ko kurangi puasa aja na to manre na to lomal lepa itu terhitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha deto manre na to lomal lepa na sabak kita sebenarnya puasa 8 9 10 Zulhijjah. Iya ko ganna puasa manre ki na lomal lepa. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis. Tapi ya ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran. Makiro. Tapi kalau hadis tidak. Sebab maka dia tidak makan itu setara dengan 1 puasa. Tapi aja tak puasa materu. Boleh ki malam Pak Andre ini itu terhitung 1 hari. Tapahan jadi seko ni rokapang. Menyaman dia tidik tu dah minta kena tambah. Tante 10 di sini. Kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa. Bapak Ibu sekalian, penting sampaikan ini apa agak-agak kan ini bulan Syawal. Tahu sa kami angka kamamu pabosi tadapi. Kubosi ulang ngapa bulan April ini, bulan Nisan kata Rasulullah.
pati malansung iway pole langi aja na ko capak na singetal ya sapaki bakoro atau ember yang besar ya kode na baru pura nita pake tabuku kanto plastik na patapati malansung pole langi tadoangi roe age bacangi suratul Fatihah surah al-Ikhlas al-Falaq an-Nas al-Kafirun ayat kursi akka 70 manang ibaca aga gunana yanang kataul pakai puramakbay ni nadega wijana surin minum itu pitung ngesok setiap pagi dan sore insya Allah dikasih isyarat langsung itu ya konite yale na matampu na patadeng berarti dia mematoga aga keturunan tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei suruh piara anak arwane napa yale keturunan ya kona ite yale na manipi renreng anak-anak makunrei suruh piara anak makunrei napa yale keturunan kecuali manipinya tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan ya ko angkala satta modot toro epusato detis sangi macane ni makbura detis sing kadaga pak burana tinungi ya wa epitung ngeson setiap maghrib namo sitago si bawa subuh si bawa sore atau malam dengan pagi namo sitago mitino itu akan diberi petunjuk layalengi tulalan nipi maka dia wad diburai samu atau akwawad dimupaki itu ya kung kataw ang kainran na denu lewajai ang kasampajan na ya ulang iya sa sampaja sunna utaka tasuroy mas sampaja ngo kulang ulas sawal to mi bawang jadi puasanya puasa sunnah sawal puasa sunnah ang katoto sampajan na ulas sawal asana salat sunnah utaka arwa rakanna tak don rakaci di beresalam tapi kulallahu baca pangupuna akka 15 si rakangi itu dikerjakan selama 8 rakaat selama bulan Syawal ya kode tulay namo cicam di siminggu ya kode tulay namo cicam ni tapi ia sampajangi kota jamai apa padilana nomor sidi kong kain rata insyaallah itu akan terlunasi yang kedua